U Presiden ke Meghalaya Football Association ba Hamlet Sondoling haka arkusan tarik naitung rapli pat ba yaka mairang Super League hajar arkusan bat ula IT ru yaka kali kit nongpang syaka pendeng Umyong District Sport Association yakni kejingelang ban IT yaka kali kit nongpang bat pli pat ba yaka mairang Super League la penlong Hamadan Dom Maulum pendeng Umyong mairang haka bashi pautili ki klub Kleashim benta haka ni Kalumpung. Syuapan sedang yaka jingal yakai uba Hamlet ula IT yaka kali kit nongpang ambulans syaka pendeng Umyong District Sport Association kaba ula penyo lembaka Chief Minister Special Development Fund. Habakran kumukongsan uba Hamlet son ula yaro yaka PDSA kabala penlong yaka ni Kalumpung kumban plela di kisamla jongkathan ban keu syaprang hakisap elekai ka jongki. Uba Hamlet ulapan benar, ka tim kebara yaka nam ladu shimbenta haka Meghalaya State League kaban mikmat yaka pendeng Umyong District Sport Association. Ka Meghalaya kala pediang ban penlong yaka National Games haus nama hajar arpunyau, na kaliang ka Meghalaya Football Association kadang treshitom ban let chikinong kendong ban wad yaki samla dan sab haki kami lekai. Kantong ru yakinong hikai, coach kibatibit ban poi syaka tong jingjop haka National Games. Ula ongru kani ka ambulans kan long ka atiar ban kit ban ba yakinong ya lekai ki bangat haka jing mensau ban jing pangmet Hamadan ya lekai. Hang bukum kini kopor kepak kerpang asin dia kelar kebu dapat kap ya oleh uribon kabelong kedak kejimpai tuba yang ini ke ambulans kebala air kerpang syaka pendeng Umyong District Sport Association nam ta kecil rekam kejongka ade skam play merkan ban kurku ya association baru pada kali kelong tidak baik bar dia di semua. Balampot ulang ke Presiden jangka pendek Umyong District Sport Association Saudara jang stong pendek Umyong Babel ulang saudara jang Kemarang Mission Ibarat mengitan pondok ikan ke Kepor Ki saudara kat begiran ke Kepor Kinang stong Ki official katiak jang association bola kat Kibedon Yepi kiri football di kadang hanya bro kawai. Nasional kubleru ya bro sport league team. Kibera po Mairang Super League dan di Super Division. Kerbang ya di art league team kiban player menjaga ski. Bagi jut kublai kebakarpang bagi jut semur kebakarpang namta ka pendem Umyong District Sport Association keba sisieng ka kholinga beliau bandorkan bansaki yang kini ke Super League ke Jompi. Tetapi yang juga warna yang pori ke Cikulai dan yang jom ke Meghalaya Football Association kerbang yang ke pendek Umyong District Sport Association kebolong kawai nak hot jom ke MFA ke Batayshton ke Bashimkia bat ke Bopur Bank Borenti yang borong ki kalenda yang ke Bali Nalaya MFA nilai haki. Kesebelah Kulai di present bat borong di hot Namar Kleashim kia yang dikekam. Kajing trek jompi, sisa kelora si bon di montoy. Nam ta jom samla piye yang football dengan dong batakai. Dalam bagi trek jompi, kimi bon di samla bertebet haji lekai football. Berlemba kali kasuparusan bagi peluang mata. Kemalong mana? Kenang job joli, kaniyo pada simenta. Hawalei bat ka Meghalaya State League. Kini ke league ke bahaya apa kita Meghalaya hi bro away. Bat ka sebenai ku play association. Lengwa di Shimkia jongki ki pelangi bukan league. Ni sayo ki club ki champion bersimata hakini ka Meghalaya State League. Berapa ni tu hari kapor kembali tip. Okey, dalam Meghalaya kan sepertiang ya ke National Games harusnya Arjar Arpunyo. Nak yang ni kon kena pi. Mentang la persen balik kalian kiasian benpen berjumpa benyet. Di player berjumpa. Lembak ki bakum kini ki lig per
kibat asal juga kiberlo. Gini jadi kenapa? Nama orang ini national team kalau apa mereka ngira kuat bagi jalan mereka sini tim kanyo yang jinjok. Ngira perasaan mereka keren. Ngira skau dan ngira player kibat tebet. Ngira sekat yang terial. Bagi saya ke coaching mereka jomki. Nalar ki coach kibat tebet kibarang ba kibagidan report jalan mereka sini. Memtakin perasaan. Banon ragu ki coach kibarang ba kibarang singkai namanta ki player football John Gasti Kasugi. Nama lagi kuat, bakat zaman dia, ketika nasional dia belum ajar punya, iba punya yang kecil. Terlalu ikut yang dikerjakan, di perbuatan malam, di payah, bakar bangru, menjadi association, mentransform, berpindah hoki gilik. Nama berpindah nama gilik, itu yang pelajar kibat. Tetapi yang juga report keseluruhan kita sisi ketika association. Bagai kerbat kita bangru, yang kita seperti jompi, kalau kita job, bagai baik, bat kuliah nanti. Bat kebal mana, kini kami kasihan balik kong, lawan kasihan balik kong hamil, macam senam, bersaki kali ke jompi, pada rupa melakukan orang, bana benda kepada umum district sport association, dan persian, ban pria ambulans, balai, nama bahagia lekai football. Ambulans kalau keberangkatan balik Bandung, nomor ngintip, kebencana di lekai football. Kemenjadi kidiasi balik football mana? Dalam ni berang ambulans sejang kedua cengih, nama tak kidiasi football. Andai ngasuh kemen ngasuh tenat, bagi kebangla kular, agak sin berkambang uang, menurut agak sin mengarang uang, lalak lebat punya, ia ke ambulans lemba uji besar. Bagi sekian, kaya ambulans kedirap, ya pi kepada umum di sport association, kini kemudian kena disegri nampak kasusnya bagi ia kajista juga association kedua berpegang yang kini kemudian. Tadi kita bagian kubesibun penangnya cukran pada yang district sport association naklian kembali ini dari kali ini betul ni ini kerjaan habang kintiu bersai kasar opong jog sama haji lekai buat kublai kubli berok kubli. Kini mission asih. Mission clock ni. Kita mission ni. Kini kejual. Oh, bos yang sini ah.